Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukunda kandi mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Nizere ko meze neza cyane kandi muba mwakoze subscribe niba nawe utarabikora wakanda kuri iryo jambo kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho mu bambere kandi mukomeze kudushyigikira birumvikana. Amakuru atugeraho agaragaza ko ibintu byabaye bibi byayangaye ahitwa Katanga intambara cyangwa se imirwano yabaye imirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe uriyo witwa RDSK. Uyu mutwe rero ukaba ukomeje kugenda ubizicyuye ubutegetsi bw'Kinshasa kugeza ubwo Tshisekedi yabuze ayo acira n'ayamira. Hari amakuru kandi aturuka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi. Hari amakuru agaragaza cyangwa se twamenye y'urupfu rwa Colonel Byamana. Uyu ngo rero akaba yaguye muri gereza ya Makara hariya i Kinshasa, akaba ari gereza bivugwa ko yicirwamo cyane cyane abo mu bwoko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya i Kinshasa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu mugabo Colonel Byamana yishwe n'iki, yazize iki? Inkuru yaciye abantu umugongo cyangwa se yaciye ururondogoro. Hari amakuru aturuka i Murenge n'andi menshi tukubwira mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka duhera aha ngaha rero. Amakuru aragaragaza yuko abaturage batuye muri Uvira bari gutaka batakambira baratakambira M23 AFC M23 bayisaba kuba yasubira mu mujyi wa Uvira ngo kubera ko kuva bavuye muri uyu mujyi nta gahenge nta mutekano nta tuze byongeye kuhagaragara nk'uko byari bimeze mu gihe M23 yahagenzuraga mu gahe gato yahamaranye. Icyo gihe murabizi ko M23 yafashe umujyi wa Uvira mu ntambara yari ikomeye cyane, yari imaze kuva Igoma imanuka za Karehe ifata ibibuga by'indege nka za Kavumu, iramanuka ifata Bukavu mu rwa mukuru n'intara Kivu y'Amajyepfo, nibwo yatambitse rero ifata n'umujyi wa Uvira. Icyo gihe yerekeza no mu bice bya Murenge hose igenda yishunshubikana ingabo za leta n'abambari bazo ariko bakwirwa imishwaro cyangwa se ngo bahunga amasigamana bahunga kinyuma. Icyo gihe rero imaze gufata Uvira, ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoze igishoboka cyose bukora hasi hejuru, bajya mu mahanga muri izi ngendo za Tshisekedi agana ajya muri Amerika n'ahandi hirya no hino kugira ngo asabe ko amahanga yamwingingira M23 babe barekura umujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero benshi bibaza ngo ni iki cyatumye leta ya Kongo ishyira imbaraga cyane mu gusaba ko M23 yarekura umujyi wa Uvira. Icyo gihe rero M23 yaje kurekura umujyi wa Uvira ku bushake bwayo mu rwego rwo guhinzira ibiganiro ndetse no gutanga agahenge nk'uko byari byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bakavuga ko cyaba ari igitutu, ariko M23 ikabikunze gukora bino bikorwa byo kurakura uduce ku bushake bwayo mu rwego rwo kubahiriza amategeko agenga intambara cyangwa se gutanga agahenge, kuko ntabwo ari aha gusa kuko n'ahitwa Warikare bigeze kubaho ifata uyu mujyi irawurekura. N'ahandi hatandukanye yagiye irwanira ahitwa za Ngungu muri Masisi hafi na za Burubaya, hose yagiye harekura ikongera ikisubirira inyuma kugira ngo itange agahenge nk'uko ibiba byasabwe. Hanyuma rero Uvira kuva bahavuye abaturage bakomeje kugenda batakamba basaba ko M23 yakongera kugaruka. Ubu rero hari abaturage biteranyirije hamwe ari benshi muri uriya mujyi wa Uvira. Hari abari kuvuga ko bari gukora igisa n'imyigaragambyo ariko bucece mu ngo zabo n'ahandi hantu hatandukanye, ariko atari kwa kundi bajya mu ruhame basaba ko M23 AFC M23 yasubira mu mujyi wa Uvira ikongera kugenzura. Bavuga ko babibasiwe cyane n'amabandi ya Wazalendo, abasirikare ba FARDC, ndetse hakaba harinjiyemo na za FDL zikomeje kugenda zica abaturage cyangwa se zibasahura ibyabo zinabagirira nabi cyane ku buryo umutekano wazambye cyane. Abaturage baravuga ko ibice babona bigenzurwa na M23 nk'umujyi wa Goma abaturage baho batekanye kandi ku buzima bwongeye gukomeza. Bavuga ko usibye n'ibyo mw'isuku ari yose birebye nko mu mujyi wa Goma ahanyurwa n'abantu, ingendo ziragenda neza, zirakorwa neza cyane, inzira zirasukuye, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose bikomeza kugenda byubakwa umunsi ku munsi nk'uko abaturage babivuga. Ibi rero bakabishingiraho bavuga ko M23 ikwiye gusubira mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibe yakongera
kugenzura ibice bityo ibungabunga umutekano w'aba baturage. Mu gihe rero leta ya Kongo imaze igihe ivuga ko ahubwo ngo M23 ariyo izambya umuturage ikoresheje intwaro ikarasa mu bice bituyemo n'abaturage, ndetse Kinshasa yo ikavuga ko M23 ikwiye kuva mu bice byose usibye n'aha Uvira n'ahandi hose bafashe ngo bagomba kuharekura bakatakaza, bityo hakagenzurwa n'ubutegetsi bwa Kongo muri rusange. Hanyuma kandi nubwo bimeze bityo, FARDC iratangaza ko ngo yambuye umutwe wa Redeka, uyu mutwe witwa ni umutwe wo muri Katanga, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya kashize ntangira aya makuru. Ni umutwe wo muri Katanga umaze iminsi rwose warakamejeje uri kurwana hasi hejuru, ukaba witwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKSA, uvuga ko ushaka kubohora Kongo. Muri video rero yari mu gukwirakwira ku nkoranyambaga, izi nyeshyamba zagaragaje ko ziri gukora akantu cyangwa se ziri kubica bigacika hariya muri Kivu hariya muri mu ntara ya muri Katanga. Aha rero muri Katanga uyu mutwe kuva utangiye imirwano mu byumweru bigera muri bibiri byose cyangwa se birengaho gatoya, igisirikare cya leta ya Kongo uyu mutwe wakibijije icyuya mu buryo bugaragara cyane. None uramukora atunguranye rero, igisirikare cya leta kiratangaza ko ngo cyambuye izi ntwaro aba barwanyi, ndetse ngo kinabambura agace kitwa Mutwaba. Nyamara ahubwo amakuru atugera agaragaza ko ibi ntaho bihuriye n'ukuri kuko ndetse ngo nta n'imirwano yabaye uyu munsi, ahubwo ngo ibi birasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya leta muri iyi minsi, ko bari kugenda bakoresha itangazamakuru mu kwigamba ko batsinze uruhande rw'umutwe runaka bahanganye. Barabyumvise mu minsi ishize bavuga ko M23 bayambuye ibirwanisho, ndetse ngo benshi muri M23 bishyikiriza igisirikare cya leta. Ibi byatangajwe ku munsi w'ejo, ni amakuru yamaje kwamaganirwa kure, ndetse bari banatangaje yuko M23 ngiri guhunga amasigamana yiruka kibuno mpamaguru iva i Bukavu. Ibi nabyo byaje guhinyuzwa n'umutwe wa AFC M23 mu kanya kashize, nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka, ni umuvugizi mu bya politike muri M23. Uyu mutwe rero ahubwo amakuru atugeraho avuga ko umaze kwambura intwaro nyinshi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kandi ko kuva ku munsi w'ejo bundi abasirikare barenga 30 bo ku ruhande rwa leta igisirikare cya leta FARDC bamaze kuhasiga agatwe. Ni igiciro kimaze iminsi cyugarijwe cyane n'iyi mirwano yatunguye cyane igisirikare cya leta, batari biteze yuko uyu mutwe wagaba ibitero bikomeye mu bice runaka, ukaba waramaze gufatamo n'ibice birenga 3 nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ni umutwe kandi ukomeje kugenda wigarurira abayoboke benshi cyane ahangaha muri Katanga, igice cyane gishyigikiwe na Joseph Kabila. Nkuko amakuru avanga bivuga, na abashyigikiye uruhande rwa Joseph Kabila ndetse n'abitwa ba Moise Katumbi, abanyapolitiki bakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bafite n'imitwe ya politiki ikomeye. Uyu Joseph Kabila wigeze no kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasimbuwe n'uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu bihe byashize. Kugeza ubu rero nta makuru ahari yuko imirwano yaba yakomeje hagati y'uyu mutwe, ariko ibintu ntabwo byifashe neza habe na gatoya. Amasasu akomeza kugenda yumvikana nk'uko abaturage muri ibyo bice babitangaza, cyane mu masaha y'ijoro nibwo ingabo za leta zigabwaho ibitero n'uyu mutwe muri rusange. Reka twikomereze rero tubabwira yuko hari amakuru atugeraho avuga yuko uwitwa Colonel Byamana no mu Rwandofone cyangwa se umwe mavuga ikinyarwanda, yari mu ngabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo yaba yiciwe muri gereza ya Makarani, gereza ivugwamo ibibazo, ni gereza ya Ndoro ivugwamo ibibazo bikomeye cyane. Ntabwo ari Makara, ariko nayiye Makara nayivugwamo ibibazo, kuko murabizi ko minsi ishize higeze gukorwa ubugenzuzi, basa imiryango mpuzamahanga isanga igereza yakabaye icumbikira 15,000 bayisangamo 15,000 bayisangamo abantu 15,000. Urumva izo nshuro zose gereza yakabaye irimo abantu 1,500 bayisangamo abantu 15,000. Urumva ubwo bucucike n'uburyo abantu babayeho. Aha rero Ndoro nanone nakubwiraga nuko uwitwa Colonel Byamana ubundi aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba rero ko bari bakunze kumwita Kasingwa Bestro. Biravuga ko yishwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Arazirikira rero amakuru atugiraho tutarahamya neza, aravuga ko
yaba yazize kuba ari umwe mu bavuga ikinyarwanda kandi ko aba bakomeje kugenda ngo babashinja cyangwa se ngo bakekaho ngo ubugambanyi mu ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi bakaba n'ubundi usibye kuba barashyizwe muri izi ngabo bakunze kwibasirwa cyane bazira ko ari abavuga ikinyarwanda cyane cyane n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Byakomeje kugenda bivugwa rero ko bamwe muri bo bagiye batumizwaho i Kinshasa nk'abitwa ba Jenerali Kabundi, abitwa ba Masunzu nubwo mu minsi ishize yahawe inshingano zikomeye mu rwego rwo kujisha nk'uko bitangazwa na bamwe. Byose rero bikaba bishingiye ku kuba ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri izi ngabo. Biravuga ko rero Koloneli Byamana yaba yamaze kwicwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Nayo makuru kugenda avugwa aho ngaho. Andi makuru twakubwira nuko witwa Rubogoza David yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU asaba ingamba zikomeye zo kurinda abasivile. No umunyamurenge Rubogoza David muvandimwe uri mu buhungiro mu gihugu cya Kenya yageneye ubutumwa bukomeye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres amusaba kugira icyo akora byihutirwa ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kwibasira abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibikubiye mu baruwa ifunguye yanyujije mu kinyamakuru Minembwe Capital News nk'uko natwe itugeraho, hagamijwe ko ubu butumwa bugera ku nzego mpuzamahanga zibishinzwe hifashishijwe nyine umuyoboro w'iki kinyamakuru. Iyi baruwa rero yitiriwe insanganyamatsiko igira iti ubutabazi bwihutirwa bwo kurengera abanyamurenge. Mu ntangiriro y'ubu butumwa Rubogoza David agaragaza icyubahiro agenera umunyamabanga mukuru wa ONU, anavuga ko yanditse mu izina ry'abaturage benshi bari mu bwoba bwinshi n'agahinda gakomeye, by'umwihariko abatuye mu gace ka Minembwe no mu nkengero zako. Ati nyakubahwa, mbandikiye mbasoza mu cyubahiro gikomeye ndetse no mu izina ry'abaturage benshi bafite ubwoba n'agahinda gakomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeza agaragaza impuruza zikomeye asaba ko umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu byakihutira kwinjira muri iki kibazo kitararenga inkombe kiri gukomeza gukara uko bwije n'uko bukeye. Avuga ko rero abanyamurenge bakomeje guhura n'ihohoterwa rikomeye cyane n'akaga gakomeye bishingiye ku ivangura riri mu bwicanyi bwibasira abasivile b'inzirakarengane b'abanyamurenge cyane cyane. Mu ibaruwa ye rero Rubogoza agaragaza ko mu gihe isi yari iri kwizihiza umunsi mukuru wa Idil Fitr mu mahoro, mu gace ka Minembwe ho habaye ibihe by'akababaro n'amakuba akomeye cyane ndetse n'icuraburindi. Raporo zitandukanye zerekana ko mu bice bya Madegu, Karingi, Mikenke ndetse na Karongi hagabwa ibitero bikomeye cyane byifashishije ibisasu bivuye ku ndege zitagira pilote drone. Ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi, bisiga abandi bakomerekejwe cyane ndetse binasenya inzu nyinshi. Ibi byongera ku bibazo bimaze imyaka irenga 9 byugarije abanyamurenge, aho bakomeje kugaragaza ko bahora bagabwaho ibitero bya hato na hato bigatuma benshi bahunga, imihana igatwikwa cyangwa se igasenywa. Ubu buzima rero bwo guhora mu bwoba n'ikikango, kubura ubutabera no kutagira umutekano usesuye ukomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye. By'umwihariko haravugwa umuco w'ubudahana cyangwa se bizwi nka impunity ku byaha bikorerwa abasivile, bikaba bikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Muri ubutumwa rero Rubogoza David asaba umuryango w'abibumbye n'abafatanyabikorwa bawo gufata ingamba zikomeye zihutirwa zirimo kurinda abaturage b'inzirakarengane bari mu kaga, gukora iperereza ryimbitse cyangwa se rihagije kandi rinyuze mu mucyo ku byaha bivugwa byo kurwanya no guhagarika umuco wo kudahana impunity, gushyigikira inzira y'amahoro arambye ndetse kandi bifatika. Yashimangiye ko ubu butumwa ari impuruza ishingiye ku gahinda k'abaturage no ku burenganzira bw'ibanze bwa muntu. Asaba ko ubutumwa ubutabera n'amahoro byakomeza kuba inshingiro y'imikorere y'umuryango mpuzamahanga. Rubogoza rero agaragaza ko yizeye ko Minembwe Capital News n'abandi bafatanyabikorwa n'ibindi bitangazamakuru bazakomeza kugeza ijwi ry'abaturage ku rwego mpuzamahanga kugira ngo ikibazo gihabwe umurongo uhamye kandi ufatika uganisha ku mahoro arambye. Yanagaragaje ko icyizere ko ubutumwa butazirengagizwa ahubwo ko buzagira uruhare rukomeye cyane mu gutuma hafatwa ingamba
zifatika z'ubutabazi bwihutirwa ni mu rwego rwo gukomeza itumanaho. Rubogoza David rero muvandimwe yashyize ahagaragara yanatanze nyine ubutumwa ko hagomba gukurikiranwa iki kibazo mu maguru mashya muri rusange. Ngayo amakuru aturuka hariya rero iminembwe. Kuri wa 21 Werurwe 2026 Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Dr William Ruto wa Kenya batangaje ibikorwa byo kongera umuhanda wa gari ya moshi uzahuza ibihugu byombi ukazakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanda unyura mu karere ka Naivasha, Kisumu na Malaba muri Kenya, biteganyijwe ko uzahava ukomereza i Kampala hanyuma hatangira ibikorwa byo kumanura werekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Biteganyijwe kandi ko rero uyu muhanda uzakomereza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Centrafrica. Perezida Museveni yagize ati tuzahera Malaba dukomereze Kampala hanyuma tuve Kasese tugere Mpondwe dukomereze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, tuzanubaka umuhanda wa gari ya moshi, tuzava muri Tororo dukomereze Gulu dufate Nimuru tujye Ijuba hanyuma uve Buhanga ugere i Kigali mu Rwanda. Ngibyo ibyatangajwe rero n'uyu Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Perezida William Ruto wa Kenya muri rusange. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mukomeje gukurikira aya makuru n'ibiganiro tubagezaho, mukore subscribe, mukande like, mukande share kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho bikomeze kugenda bibageraho neza cyane.